onaj policajac je na telefon non stop, on s nekim priča, on njima priča šta je bilo. Možda ga i zna jebote. Ima jedan tam zna. O, muško, je cegaj, ne? Što je to? To ruka ili glava? Ruka. Glava mu je zamotana. Šta mu to rade? Vidi ono ruke bez veze nešto, šta? Digli mu ruke zbog pritiska. Blood pressure, ne? Sad kad dođe helikopter, ubije nas svi ovdje. Ne more pomagli. I da mora i ne more pomagli sletiti. Viš ti magle koja? Previše ovo. Ne vidi se kamera, na kameri ono magle. On zaustavi i tebe jebe drka. Vidi ono, šta mu je ono? Kompjuter, laptop. Sad u downtownu policije nema, sad se udaraju. Da znaju oni tamo što se biju. Ako je živ, izlaki. Sad bi ja volio prići tu blizu, jedan krug napraviti oko tog auta. Znaš kako bi volio? Drift. No, vidim. Moraš ti pitaš posle kad oni to završe, kenaj go around, ali ne sada. Šta je bilo? Čuli mu se. Gle, spreja ga sa vodom. Krv je vod. Vidi ga, ne pijan ono, gledaj. Uti onaj drugo auto. Ne pijan taj će ovo, gledaj. I on su gov, ne? Tak se sta gleda, ne? Mamu ti jebe, Ode ono kod njega. Tak se sta stao da vidi. Oni su njega izvedla, ne vode ga nigdje, ne? Ovo vidiš, infuziju, ne? Sve su oni njemu dali. Znači, it's bad. Nova, nije bad, viš ti auta, ništa nije. Vidi, tu će nešto da mu radi, gledaj. Što mu radi? Pa idi vodi tog čovjeka u bolnicu, jarana. Što oni normalni? Već ženska nosa, gledaj, 5 muškaraca, ona diže, Gledaj? Ona, gledaj, ona mora da ga digne, gledaj ti to. Gledaj tim, gledaj, sve ženske, gledaj. Ambulans, sve žene, gledaj. Gledaj. Oni su njemu zavezali ruku, kako mali nešto. Šta je ono? Ona je žena, gledaj. Muško. Čovjek, debel, potavi on, jarano, priča ti što hoće. He's okay, man. Gledaj onak policajca šta gleda, gledaj onaj mladi, gledaj. Gledaš da li ima kakvi para? Cellphone, iPhone, iPhone, gledaj, Gledaj, iPhone traži, Znaš šta gledaj, ba alkohol, droga, degonet, znaš ti šta će on raditi i kolno? Sve će oni pregledati. Neka nas ošprda, hajde, bacaj nas malo. Ovdje rođa, viš šta si nam napravio bre, već ti mamu dala. Mali neku prce, evo.